Kia Sorento 2022 жылкы комплектация EX 25 4WD 46980 миль менен 939100 долларга. Так, мына ушул крыло жасалат. Бампер, пустой бампер алмаштырабыз, же өзүн жасайт экенбиз. Линзовый оптика, основной повреждение ушул жактан болгон. Эшик алмашат, крыло алмашат. Порог стойкага да удар өтүптүр. Бинди ушул жерден көрүп коесуздар. Салон. Эшик ачылабы экен, эшик ачылбайт экен. Сиденьялар светлый, кожаный салон перфорация менен. Раздатка бар, кожаный руль, чоң монитор. Так, airbag, основной airbagтар таза экен, только боковой сиденье бир штора чыгыптыр. Так, машина жет орунду. Арка жагында крышка багажникада мячина бар. Эки жеринде. Бул жактары жакшы. 4WD X-Line комплектация. Көрө бересиздер.